Pak, bapak uangan untuk apa, Pak? Oh, bayar rekam dia apa? Kan, masa orang naik motor, gimana cara le? Hah? Aplikasi kang motor ah. Nyamplang motor Jakarta loh. Hah? Makasih, Pak. Tinggal lagi lom, jalan. Pak Eko, ini yang viral ini, udah pulang ke Banda dia naik becak. HP-nya pun Android tuh, tengok tuh. Cie. Ide. Saya ikutin dari belakang nih. Kampung dia, Pak Eko. Malu dia, udah tahu di rekam nih belakang nih. Ditutupin kan mukanya kan. Ini. Oh, nenek empok. Bro, dia boleh pancat lah. Oh, pok jagung you. Senang kita ayah tapi. Kapal jam tinggal hana pelapan kan? Hana pelapan tinggal. Kapal ada jam 8. Tinggal ah. Kau ni ke awak kirim ke gom ya lu boleh ke bagi poti plu. Nampak kamu geng poti juhur ke tu kan? Jam 7. Kapal jam 10. Pagi kapal jam 10. Jam 10. Rame na polapan ni dia. Kamis nanti aku kirim. Udah minta apa kak? Minta terus. Ya. Waduh di bawah. Buka mengenang nasi. Kah banyak nak boleh kau dua awak. Punya kadang dua kali Wan. Kapal jam 8. Jam 8.